Hello guys, ano hai phung kaham, te khayo jutono kaham tong na hanai, so amo kaham no tongo hai pano no kaham tong phonang semano, nong ni bukhaw wana cinta eba bukha kelijak jotoni bukha bisingo no, eba tension bukhaw eba bokhrogo wana cinta paijak, je India bai Pakistan tabuk tamonai, so video no tinang sanai, so video jengen sekang te kaisa no sanai, noro ano sawo uniform bai video ta khai hinai so ang khaili atini. Jangan nong Kokborok nang nai hedi pana, nong ano sawo ka uniform bai bitu ta khai wahai ta khai nai gang to nong Kokborok nang nai ke baksana hamjagai pana sakna eba chajagai sakna ani kaham bangai eba no chajagai sama bangai hambai jori nong ano chajagai eba hamjagai sakang ke ite kaisa ang nong sanane video jeng sakang kai sanamu jongo borok no comment di pana hindi kunung ya mistake ang accept hayo yesa pana hindi kunung ya to borono musuk pun wak tok ta hindi comment di pana tang kamani no onek sayak layo nang kaisa mobile use kai tongmane nang kaisa mature borok nang khanane ang khakayo gai nang kaisa borok tirbasa no mai musuk si hinjawe oina ani mistake no sakai kunung ya to borok no musuk sei ta hindi atini sang video chang lasinai video chang ni sakang onek borok ano sangka je India bai Pakistan war rang no eba war rang ngai tong so omonte ang no tini tinta point no sanai war rang ngai tong ekta point war da na attack dang tong nite kaisa kai India ni situation bahai India bobo jagao tabuk sujora attack haijaka so puila ang no sanai attack bo jaga khaijaka attack ngai norok saimano jekun tak to India bai Pakistan se attack eba war ni digi thang tongo problem ni digi thang tongo angke to attack bo jagang nai bana je chini India ni je like border gana je state tongmani omo area auto attack ng sinai no plus attack borok bo Pakistan to je nai tong yamo tini phoji ni orda sogui no samne oro sogui no bokro direction saprago sakati tang ta sujora tolate to attack nya ko sakati mangno ta missile be mangno attack tongkho amontei je India ni border ro gana tongnai state ongni area o bisi attack ngai tonga bangai onek dukumangka amon bangai India ni border rok tungphla laijak eba wana cinta ang laijak ai pana ang nono te kaisa ko sana mujongo kaisa tirpasa ni ngai tirpasa o eba tirpao no asuta gidi tang ingangke nong ni area o phai attack khainani onek tap tongko onek tuku nangke state gana je eba je border gana attack khaima bo omo bo je like 4G korong ni cam roko gana tonga bangai kisa damage mane borok dokuman ka te jagaro boni no onek damage ka tanggang ke khani 4G rong khanong ni bangai kaisa wall nong ni boundary hai hedi banna o boundary ne attack khai public no hain attack khai man sekang 4G rong no borok pairi mang kaisa at porse nong attack khaina bele hedi banna sonoro wana si datang dia asal tak kiri di, engkai tabuk sanai India ni war racolitong eba situation bahai situation to iko je tabu ang omon saka mane borok bojaga attack khaiya engkai onek dukum ang kamone situation norok buji mangkhana mane problem onek engkha eba dukum ang kha sini borok tang engka khana di jeng kaisa borok na attack khaiya engke sing saksabo kicha dukumanai no hedi bana ekbar attack li amo tangkai puila je dino attack hayo asabai khakang kaisi ni India wo dukumangla khamo plus borok bo answer riyang kai chungba sak dukumangla khamo tangkai borok bo reply dikha attack ni borla attack guli ka jawab guli se borok bo jawab khaikya reply dikha so amon bangai chini borok kicha dukumanai thangka chini India ni borok bo eta bono sanai war da cholito na attack da cholito khana dido war soli khangke norok tabuk sujora nogo haike hanya thuoi chawoi tongmangla khamo thik da naidi war ni digi himaya khomo attack ngai mano war buskango jeng thangai eba buskango thangai attack eba war ngai mano ngai maya hinmaya gangge war soli khangke joto train gari bus joto no stobung thanai gana ngai ma khana tabuk sujora problem tori tongo aman bangai IPL ombo 1 week ni bangai
cancel khai toni jaka so problem tor khai 1 week ni se bisi pan cancel mano abung jara 1 week ni tei saklai jaka di bana gangke amon nong nang sawo war aku jara ngai mano ngai mayangnya nang okong bar sawo tapu jara war choli ako attack choli tongo jodi boro stop khaya gangke waro thangai mano jodi Pakistan rok attack khaya tangke tang example nini saya tei tak te masa borong nono Philippine ka chekol fan khairi ka nang nin saya te nang bono kora ngai nang bobain te wala tong hangke problem to torno tor blena nin saya ni chin chalia sorry ni hai thangka hingke to problem pol solung kamo tangke boro amtei jai dia Pakistan rok bo je bongni saya no gosinai jat boro bo kisa micha phone tongo so khayo buskango jodi borok bongni saya hani mistake rosainai hangke ngai mano war eba problem tebo tori mano so nongo tang aden ori tongo gai jodi sino paithak jora nang ani video non tini nai tong hangke hambai belai khai eba okong non jodi sin chajagai eba nin dolno share khaina mo jong ka share khai di buskango ang nongo te problem ni tei tebo kok sanai hamsono kok hambai paithak jora nai tong hangke